Hakijing leka World Cup naka group F menem step hapdeng ke Tunisia, Persia ya ke Japan. Hakijing kijing leka Marcel sedang hi ke kelas step urang leka ke Japan ukamada uliok berbeki jarengkong tang kemenit ke basau. Kadba hakmenit ke balai pewei iuda uliok bentip ya ke gol ke baar nagta ke Japan. Hakmenit ke balai pewei. Kadba harbukut ke kelas step ke Japan kalatam ya ke Tunisia laar dan not gol. Kadba ladapa ke lamit pat hakala ke baar. Urang lekai ke Japan itu uliok bantip yang nabata ke Japan hakmenit ke bar reu handai. Kadba so berkut no kejing lekai hakmenit ke bar prabolai urang lekai ke Japan uiuda uliok bantip yang nabata ke Japan. Kadba har berkut ke ni kejing lekai ke Japan kaliok kur ke nam job hadin bergelak berpelim sup ia ke Tunisia lasau dekat not gol hakajing kejing lekai uiuda uliok argol nabata ke Japan. Yang bahkan kejing job ke Japan kalau kamai sau pun naki Arsini Medan nak ke grup F. Dekaba job Cisin, kadba dekaba yakhat Cisin. Lengba kadi kejing job ke Japan, kadang dan kam setang Cipun, bahkan tikinaban yorung direct syaka raung kabalai pruar. Kadba ke Tunisia, lengba kani kejing Syarem, salahap ban songjan no tang na ke grup stage, wala dadang sa sekejing lekai jongka, kejing lekai kabanwan Persia yakan Netherlands. Mentang ini saki program jing lekai World Cup, mentah kebit bat kunjuk ke Porla Time Step. Kejing leka World Cup nak ke grup H ke Spain kan ke Persia ya ke Saudi Arabia hak por kendai steng sinya kadba ke Spain ke badan hakerdan kabalai hakami ikain pun jong ke grup H kadba ke Saudi Arabia dak badan hakerdan kabaar hakami ikain pun jong ke grup H bro Saudi lagi tim ke badan hakani ke grup kila ya kemai lamar la cipun bat ke job nane nang ne hidden jingkermen ban yo rung raung ke balai peluar. Tong dipek sekui pakai jing lekai hapdengka Belgium Persia ke Irab on lekai kini on lekai hakapor kat arsteng senya. Bat bro atli ni tim ke badan nak grup G. Kat ba ke Belgium dak badan hakerdan ke balai hakami ikhing pun. Kat ba ke Iran dak badan hakerdan ke baar hakami ikhing pun jong ke grup G. Bro atli ni tim kilaya kamai laman la cipun. Kat babaro hi Southern League tim ke badan hakani ke grup pentup ya ke New Zealand berki Egypt bro gila ya kamai la mala cipun ki tim hi job na blang kini kin dan jengkermen men yorung direct syaka raung ke balai puar tong libet sewe ba jing la kai World Cup na ke grup H habreng ke Uruguay Persia ya ke Cabo Verde ai la kai hakapor lasteng lesai step kat ba ke Uruguay ru kadang kamai tang cipun na ki season mi badan kat ba ke Cabo Verde ru daga ba kamai tang cipun ke season mi badan kadba kiba job hina pedeng kini kejing lekai kindan jengkirmen hi ban yorung syaka raung kabalai puar kadba tong ni pesek pe kejing lekai World Cup na grup G pedeng ke New Zealand Persia ya ke Egypt hakani ke grup do kumjuhi kilai kamai lamar la cipun ke New Zealand kadba ke Egypt kidon kam hi de kejing job kenang bakin tikina ban yorung syaka raung kabalai puar kadba kiba sya pelimpat idang bu jingma ban yorung syaka raung kabalai puar tang kini ki program jing lekai entah kamit bat akapolo time step dikunjuk ye kitu perlok ki bakwa ban page link ye ki jing lekai pila ban page yang bagi website amdan jing COA tel da pisim jing ban wat ye kita ki link tan page jing lekai football kontak itu gambar tapi yo i bang abu screen tel da pisim tenat ban singap video ni kesenang ye kitu bang dang temai ro ngakarpat siang pawat benut ban ngen YouTube subscribe badan pepin ai kum kada ka jigirsan para kasih kublesh bonet